Mislim da je depresiju teško prepoznat, zato što su depresivne osobe najčešće najveselije u društvu, uvijek nasmijane, uvijek spremne za akciju, što sam i doživjela. Jedna osoba koju sam poznavala je bolovala od depresije, ali ja sam to saznala tek nekoliko godina kasnije. Također je bila uvijek spremna za akciju, uvijek hiperaktivna, vesela, nasmijana, ali eto, bolovala je od depresije. Kad bi saznala da mi prijatelj boluje od depresije, definitivno bi to prijavila nekoj starijoj osobi, zato što mislim da je bitno pomoć svojem prijatelju, a on, iako se ne ljuti na vas, mislim da bi vam kasnije bio zahvalan zato što ste mu pomogli oko rješavanja njegovog problema. Ja bi jako teško prepoznao da osoba ima depresiju, jer najčešće takve osobe baš to i ne pokazuju, nego se zatvore se u sebe i to. Ja mislim da bi ja pričao s njom, probao bi nekako pomoć. Mislim, ima dosta ljudi koji idu kod doktora za glavu i nekako to im ne mora biti samo za depresiju, nego se dosta ljudi tamo i opusti i tako. Tako da mislim da bi to savjetovao definitivno. Mislim da bi prepoznala da se radi o depresiji ili bi barem posumnjala možda da se radi o depresiji. Ako recimo na frendici primijetim da se često i na neko duže razdoblje jako zatvara u sebe, da više nema volje za učenje, iako niko od nas vjerojatno nikad nema volje za učenje. Ali ako primijetim da je to baš poprimilo nekakve ozbiljne razmjere, ako više nema volje možda izlaziti van, ne priča s nikim, mislim da bi definitivno trebalo reći nekom starijem ako primijetim da mi se neko od prijatelja možda bori sa depresijom. Mislim da to nije nikakva izdaja prijateljstva, iako se možda u početku tako čini vaši frendici ili vama, ali na nekakve duge staze bi mogli pomoći, jer kako internet kaže, sam provjerila, 80% ljudi koji se bori sa depresijom imaju šanse da se izliječe. Tako da bi bilo dobro da na vrijeme nekoga obavijestite i da možda vaš prijatelj ili prijateljica popriča s nekim starijim.